هناك زانيارين سر قربانيين شر بتایبەت جی پشتی کو گوتوبێژن یەکێن ئاشتیە سەرنەگرتن شەرجەرەکادی دەست پێ کرد لە گۆر زانیاریên گروپا کری زانیا نێودەولەتی گوتیە کو قوربانیên شەڕێ پەکەکێ و تورکیە پشتی ساڵە 2015 7,152 کوشتی بووینە جاف کوشتیە سەربازی بووینە و سڤیل جی بووینە جێوان کوشتیان 646 کەسێن سڤیل بووینە قوربانی کو ji sedî 11.1 wana zarok bûyne dibin temen 18 saliyê da bûyne. Heta nûke 226 kes wanan nenasskirîne, çil jî nehatine piştrastkirin ka kîne. Hatine kuştin, nehatine kuştin, lêya girîng ew ku dibêjin wendayne. Mîdyayên navçeyê gotine ku giyane xweş dest dayne û hatine kuştin lê zanyariyên dawî nînin. 1494 hêzên serbê Tirkiye ve hatine kuştin, 1058 serbazên artêşê 304 efserên polîsan, 132 gund parêzin. Ji wan kesên ku giyane xweş dest dayne 4786 çekdarên PKK bûyne, 4221 HPG bûyne, ji 188.6 pêktîne. Dîsan 538 YPS bûyne, 11.3 و hef jî ji takê bûyne bi giştî evên ku giyane xweş dest dayne û hatîne kuştin di nava şerê PKK û Tirkiye de ji 2015 ve ji 125 jinin.